Okay, story time on how did I found out that's my guy Utwele. Okay guys, first cringe, it's a long story but I'm gonna make it short and ngeke uzube khona part 2 if ukhona kusho ukuthi isikhathi sa TikTok limited. Okay, shapo ngihlangana nomfana sithandane naye kawunemali and namntana esikole yabo ngixayekile, so ngihlangana na Facebook. Okay, cela inamba WhatsApp. Okay, inkulumo yethu yahamba sifonelane kanjalo kwathi size sibonane. Okay, ngeke ngichaze ke each and every details but the first time uqala ngibona ngimvashini endlini yakhe safika sahlala mina ngicabanga ukuthi kupho yabo kwakhe. It's a big house, like a big house, and lapho umuntu wakhona nje amdala kakhulu lapho maybe ngishiya ngama 5 years 6 years anganami ngangenelwe yini. Okay, fine. Sibonane kwakhe ke and then ngimtshela ukuthi mina ngi-virgin, I don't do ANC, even if I was doing that but it's still early yabona. Okay, fine, sharp. Angabi nakinga ugaye ngofarishe something to drink. Kuthi songitamba amanyana ngoba ngafika ekseni. Kuthi songitamba amanyana athi cela ngihambe ngiyompheka ngimshiye ngimphekele because guys like sasiqala ukubonana yabo, and then mina I had a thing ukuthi mhlawumbe ngakaze ngithande in mhlawumbe nxa ukuthi ngivela ngibona isithombeni mhlawumbe sengibona ngiyaza ngithanda. Hayi shame, fortunately enough wangithanda umfana kwaba right. Hayi ke kwenzakaleni ke athi ke kanjena ngicela ngihambe ngimphekele enzela zohamba inento yokudla mayimsebenzele kusasa ntonto yasebenza manje umsebenzi aphi. Okay, fine, hambe ngiyopheka ekitchini ngibe siqoqoshuke leso and shame nganginganqeni ukupheka because everything was there, like it was there ngalendlela ukuthi nganze ngithi mina ngikho umuntu esifazana lekhaya uphekayo vele mosi kubo yabona but ngithula ngitshini lutho. Okay, fine, ngeke ngimphekele ngimshiye ngimphekele. Okay, sihambe isikhathi lokho ngibona ngoba emsebenzini adlula ngibone yabo and ke ukudinyana nasekhaya kithi. Okay, fine. Okay, go to this one day angifonele wanginika ispeki wathi ngicela like lapha ekhaya kubo, mina ngicabanga ukuthi ekhaya kubo kunendlu enkulu no 2 rooms bese kuzoba urondo like urondo omncane like omncane because yesisemakhaya ngakithi but urondo muncane ngiyawazi urondo kujwayele but muncane lwayo and ngakubo vele selokishini which is kwangafani ngakithi semakhaya. Okay, fine, ngispekisa endlu enkulu nesendlu le 2 rooms angakunikezi for urondo lo engawazi ukuthi one unengidi enkulu engathi izirusile la ngidi lo rondo lwani. Hayi okay, fine. Awanginiki isipele ukuthi mengaba ngimkhumbule ngihamba ngendlini yakhe if I'm hungry, like if I feel like I'm hungry ngihambe ngendlini yakhe ngipheke ngihlala azabuye if ngimkhumbule yabo. Okay, fine, sharp, ngabe nakinga ngiye ngilongwenza lokho. Kuthi this other day ngihambe mangifika ngiclean bonje umbe isikho chocolate hawo afone athi awe ma unjani baby ngiyaphila engithi usendlini yami kwami ngithi no kwakho la athi yaqala ngiyiba thawo baby so ikwakha ngelinye ilanga but that's my house blah 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 ngishilo abazali athi okay I was about to ask you ukuthi ngisacela ukuthi ungele urondo ngicela before uye kurondo uze uvule ifridge kunamasa lapha efridge uwaphuze wonke ngibala ukuthi azo expire before yokuronda ngifuna ukuthi ngicela uphuze wonke lo masi lawo bese ngile kurondo and then uzofike uzokhipha and then uzokhipha idoko angamane lazi idoko umdoko lo olalile but I don't think niyalazi idoko if nifuna ukwenza ipori like iparish elimuncu ngakusasa like elimuncu like nini behlanganisa impuphu namanzi nibeke lilale bese ngakusasa nipheke ngayo uzosimuncu so idoko ilonto leyo uthatha idoko ke elapha ngasefridge ku 5 liter ulihambise ku round nje ngicela ungibekele na ground ngifuna uveni ngijwayele ukuthi mangenza iparish yabo lala khona ngifekusensele umuncu how why nginga understand that nganake. Okay, fine, bese ke ngiyenze njalo ngiphuza amasi 4.1 kodwa ile yamkhulu laba amanye 4 liter noma mbani I don't know. Ngaphuza amanzi amasi ngaphuza ngiqhaqhaza ekhanda. Hayi
ngimbuze ukuthi ngizovulela ubani pho lapha erondeni ngoba I don't have okay. Athina hamba uye kumatras wami ngaphasi kumatras empedini kunoKia omnyama unentambo emnyama actually ngivulela ngawo. Ngihambe ke ngifike ngivule. Mangivula khulutho ngoba akhulutho like around kuneziko. Akhulutho like empty kuneziko. Ngibeke lapha. Wait ngibeke iziko. Bese mangingena khona imani nezami zashaqa nje yabo zashaqa nezami xa ukuthi mhlawumbe kodwa ngitshela ungena lana mhlawumbe kuvela isikhathi eside ngaphuma. Akho into ethi nje ithandaza yabo. Then I said nale nto ukuthi ngiveke ngithi ngigama likaJesu yabo. And then I said that kangazi ukuthi yabo. Hayi nganganaki. Ngahamba. Lokho ngandlela bokulokho engayo ngahamba. Mangifika endlini enkulu ngafika ngahlala ngamlinda. Wangafika ngamlinda waze wafika. Hayi mayifika ke athi uyabonga ukuthi ngenzile lokho bekishilo in. Ngithi okay angibuza ukuthi ngiziva kanjani. Hawu like akasho nokuthi awazi your day nje avinathi uziva kanjani. Ngithi mina ngiziva kanjani kanto yabo. Athi no never mind yabo. Ayike kuthi ngaphelanga nesikhathi esithile ngibuzele into le ngishawa ikhanda yabo. Ngishawa ikhanda angaziphela ukuthi ngizolela khona ngivene ngithi mina ngibe ngizomeke angazi kwenzakalani. Mangizomekile ngizomeke ngilale ngiphaphame ngabo 11 yabo 11 o'clock ngilele kulendlu le erondo. Mangilele kulendlu erondo ngicabanga mhlambe uye wangifukula sazohlala la kitchen mhlawumbe ubebasile and all of that. Kodwa manje ngixakayo akho lutho iziko and idokulile bekade ngilibekile seli empty. Isigubhu ilo ibhakede lisalapho kodwa lona seli empty. Hey ngiphaphame ibungathi akubuyingqondo kancane. Ngibheke ngiqalaqalaza angene. Athi na umama ngibasile la so bengisakhepela inkuni in but ke akho nkinga yabo akho nkinga othi ngigrab ngikhathele nje ngibothe uphethe ikhanda woza ngigrab angigrab la esiphongo esikhulu angigrab into engingayazi phinde mpam ngilala ayibakwethu mangilala aphume I don't know should aphume ngoba ngapha mesengekho aphume and then good around 1 from 12. How? And then I hit umoya obandayo like yo obanda ngathi ubona sorry about that ukuba nimalivulele lonke ifridge like livulele lonke labese lavula isivalo ukuthi a very cold air. Lo moya nguzwe about 10 minutes and then kuzothi side too late mangiphaphama